Hello everyone. In this video nginilethele isixwayiso. Khona into ebizwa ngeBitcoin trap. IBitcoin trap ila khona usuyithola usufunda izinto ongahlangene nazo. Usufunda ngo-blockchain, usufunda ngo-smart contract, ngo-Solana, ngo-Etherscan, ngo-Remix, ngo-Solidity. IBitcoin trap leyo uhlangani wena nalezo zinto. Ungayithola usuku YouTube usubuka amavideo amade, usufunda ama-blogs ngayonke lento eyenzekalayo ngale emva kweBitcoin. Wena ntomela uyenze ukuthi ufocus ekutheni iBitcoin selikhombisile ukuthi liyaperforma and inkampani eziserious seziyabona ukuthi iBitcoin iclass emele beyiconsideration. Wena ke into emele uyenze ukuthi uhambe uyosebenza, uthole umsebenzi wesibili, uphante, udayise something ukuthi ulokhu uthenga ama-Bitcoin. Ungabe usakhathazeka iprice ukuthi iBitcoin ibimalini last month, izoba imalini this month, akuyonto emele kuwarishe leyo. Wena warishe ukuthi usuyazi ukuthi iBitcoin into ekhuphukayo. Manje phanta ukuthi uthole imali, uthole isipani, ube neplan ukuthi ngifuna ukudouble up ekusaveni kwiBitcoin. Ungabhayizi, ngiyacela ungabhayizi, ungawaste isikhathi sakho ubuka ama-charts usuku lonke. Akubalekile konke lokho. Wena thola i-crypto wallet, wenze sure ukuthi uma uhola, wenze sure ukuthi uma uphanta uyathenga iBitcoin, uyabekela ingane zakho. Ngiyacela nsizwa kithi nawe ntombi yakithi. Ngiyabonga ubuke le video, sobonana kulizayo.